Ia upa ia mo mamalu whaaka oko oko. O le angapa kaulawa ia le rii. Kua lalo. Ia le angapa kau o le kulafali. Ia o le fue ma le koko o ma le launga. O upa ia la mau mamalu. Ia engu ua whaakingi o kausanga. I whare upolu o le la kounea maka whaioi. Ia ai kako whasoa masangi la vai le aso ma le aso. Ia masalo wa mapu mai. Whangua le upenga mamau. Ia o la kele pe o le upu whaia whiriwai. Ia ai se maka upu e amakai. Ia o mafuanga voile nga lainga ka ko o le meka o le blacklist wa siringia le aku langa. Ia o le ale mafuanga nga lainga nga iyo e inga ele awaka mamai o perkangia mamalo le yungia Europa. Awa fai mai lava pe alos whamkalanga. Mesele kulanga leo le kangaka ai porkiki. Awa e alanga ka o kangaka porkiki o le kangaka porkiki. O kangaka nge me loa le he mea mongi. E a vea ma me se. Ia pe mi loa me se. E fai ma mea mongi. Ia. Ale winga la o whamkalanga. Siringia lava le mafuanga nga lainga kuu e le yungia Europa. Ia le ngoa sa moa i le lisio a kungu e sefuru ma le fiku, wa e sefuru fiku le leia kungu. O lai ko kongu lava le lisi a malo Europa, mea ka o le European Union. O lo afia i masa moa le lisi le nga. O le lisi. O le lisi uli po le blacklist. O le blacklist la nga o lo whaeloa ai. O sa moa le sia kungu o lo iai. Ia kupe parpala. Ia sa moa malau whafunganga. E iei se langonga o se kangaka sa moa mongi e mongi le alofa. Ai o lo o ulangia mai o lo palapalale ngoa i le lalolangi. O le vainga nga whakangaka economics pa le au vaenga hole le economist akai e malama i kamau a inga o lea kungu ma lea kungu so sea kungu uala e o la ko economist now economist o le upu nga e sau mai ne economy. Ia po le economic. Ai sau waila le wha ingo o e wa o ka winga ma fonga i e le akua le sosia ma le kamau a inga. Ia lela e wha aupenga inga ai ma mawaile ko mai wha pikoa. O e wa ka mamai ni me ka o le economic. Lela e mawailo la ko ka unga lea. O le economist. O so su engala le economist. Ngala kou mauai. O lo o iai kupe parpala. O lo o keu waku. E kangaka mau oa. I ko kongo sa moa. O le sirke le ala e kulai mai. O le maenga le ka o le sifa. O le ale wha moe ngā lainga wha kuwinga ia le pūlenga lea le ka o le sifa. Pea o ngā uka uai se kasio au karakua ngafi. O le sifa, o le Samoa International Finance Authority. O ila kouia. O lo la kou ke ua kua whawhainga ruenga i Samoa, po lo o keu whaanga ngā inga kua, ia kupere au mau oa.
o a kupe ala uma oa. O kupe ala uma oa. E ngofo I lea I ku ma lea I ku o le lalulangi. O lo o la ko mumusu e ko kongi ala ko la fonga. Nau baanga mo e ka o tax haven. E ka ulole upulo le tax haven. Ia o ngam o rua fo ila ia le male kanga male mele ka ke kalango ai o le blacklist. O sa moala. O la e iai lava le blacklist. E le iai se wha mao nginga wiri ili po se news po se declaration mai le UNO. Ia pa a mesela le European Union. Wha ingoa mai ai. A mea la ua wipe out le ingoa sa moa mai le blacklist. Polisi uri uri. Rongo winga la o sa moa. O loo iai pea ku langa ia o lea ku nguu. Nela vele disi niang o whea koe e se furu wiva, se furu fiku. Se furu fiku ngawa umanga wakula o post. A ole I whaiat ka ko live le ngei ngawa umanga o whailoa. Ia e se furu fiku a ku nguu o le lalangi. O loo la vele disi lea o le blacklist. O le blacklist. O aku nguu o loo kakai kupe elelea ma kupe palapala. E peiong o whailo aku vaenga lea e mau oa. Ai keu aku ala ko kupe ngā isa moa I le sifa. O le sifa la. Wa umanga pasia ka pengeka. Ma au mai ko kongo le palemenge. A Samoa. Ia I le vai kaimi leo le HRPP. O le lua fesfuma le ongo, ngāri iai kūlanga ia. A kūla I le whainga malo kuai lea ale HRPP, ni le sunga ia kula e pasai leli. Lea langa ngā māuai, o Samoa, o lai kakaku iai kupe palapala, po kupe elea. Ai walanga concern I le tunu ave aia o fai maleo le tunu. Onga. Ele ka kau onga ka ule nga inga ma ka pala inga le ngo Samoa. I ko kongo le lalolangi. Ai se alme le inga ngale au Samoa anga ia Amerika. Ai se alme le inga le ko fakasi Samoa mangadu due whakasi ma au se kāria mangi usila. E iei le fisiri ke lea, e ke lea le fisiri. E whapea. It is a big question mark. It is a big question mark. I le mafuanga e leionga. O ngā whaavairua kai le pipi aku au se kāria mangi usila I Samoa. Ai sea. E leo le blacklist o Samoa. Ia kongo e kofu uma le mamalu le tunu mo le la ko ka ofi o le langonga sa loko le tunu e sa ili ai pe sa o fam kalanga le ai ola uso suenga mala uma ma kauli I fam kalanga kuskusia ma mori mau kuskusia ai mai se ai ola ai la access I website ma u fai kau ai ale malo o le yungi Europa. Ia, lea ele mori maule o waku. Ai o lea ime whama me o ka o facts and evidence. Ne mafu anga lea ngā leinga waku le kūlanga fu lea ngā whaasala lau mai lua whelua sfulu ma le lua whasi lua sfulu ma le kolu. Lea ngā waku ai le declaration o le whailoa ku lea kungu. I le kaunga kā o le suau. I Samoa, e pensingi, karasingi, ia male, ma meo le kiso. E mafua mai la, I le vaitaimi lenga oso e kaua le a Ukraine ma Lucia. I oi, o le mafua anga le ngā. Ai ngā o mawai la, le ai, a whai
Oi se kasi o mai mo mai. Ai mawhai o ngā lākou koe o i kua e repeat, pe replay. Se kasi o whakarangoanga le sunga ia kuila epa. Sa onga ka uai le manga o mia o le kuu i lalo le kau sua ua mawa e ke le lunga. Ai o vai lainga o ke ma kaua ma o wha ia mai ko kongo le saungwanga le ar sunga ia kuila epa. Sa onga wha apea mai ai. Anga wha apea o le HRPP le kuroi mai. E iai lo la kou mai, e iai lo la kou meko kia. La kou ke mwhai eionga makua control le price, meko le price control. Wa fu le vaenga le whai le price control le makanga ruenga le MCO, Ministry of Business and Labour. Le MCO la, oro iei ngale le price control. O le MCO fo ile e makawhai o le la kou le makawhai o i le whaasalau mai o le kau whe kuku ngai. O le fluctuating prices is up and down. Wa le upunga fluctuate is go up, going down, up, down. Mea ngai mau mai upu le fluctuate. So therefore la, o le whaasalau ngā le MCO sa declare mai. Lea ngā lainga whaile whakarangoanga lea ar sunga ia kuila epa. Lea ngaunga ka ua isi mai lainga le ngā. Lea lama e keu maru ia keo. Mai o le aho o hira ua singa e koe kam whaia mai le video le ngā. Nga ia bako ese wha maongi ngā lau kala lea. Mai sa ka ua i le video lea whakarangoanga lea sunga ia kuila epa. Ia le langonga lea ngā uwhai a kuai. Anga wha apea o le HRPP. Se mangu. La kou ke kamwhai se. E ke le se la kou kamwhai ngai ke e wha pa ua i lalo le kau suau. O la re kamwhai ngai lea. O whea wala mai lea me kukia. A o lea e sa kau le kaua lea. Le kaua lea lunga ia a Ukraine ma Rusia. Ia sila la o kou le post no o wakua. O Iran, po Iran po ai lava. Kasi lea kungu o centralize ei le trading o mea nge o suau. A o lea sa wha o ngae Iran le fua o Samoa. Sa wha kau i lunga o le lako waa suau. Le waa suau le lenga ka amino aku. E alu i Amerika i sauki. Ia ngā sau lea au mai le sua ua ngā i whiki ia ma Samoa. Ai o le fisike lea lan ngā. E le oi ngā lea e au mai ai le ai kia lea ngā mwhai ai le HRPP e fua i whamkalanga ma vai lainga o le saunwanga lea. Ia e iei le upu Samoa hoi lea a pule le ike. I kea whangua lalo. Mai e asa alama le whaiwa, ai le asa le masalo. Mea sa mofu, e le ka alo pisi iei se ka ngaka. Pe whai mai a o oe wa e pale mia, pe whai mai a o oe wa e mawalunga, wa e loia, wa e aka mai. E le mwhai nga avea le kulanga kofi ma le aka mai. E ma whai e ngo whasa sere upu lea lea tunu langa le upu. Nga whai e lea tunu o kua awa ma vai. Langa o Samoa e o'o. E o'o le upu. O le upu e kau ngā lava. O le upu e kau kala mai. O le nganganga lea Samoa mai anga mua. Lea lava e wha ngau mai ma kupu mai kaimingei. O le hola pea nganga o kako kua a. E ala i ala kou upu ku. Sisi o Samoa e le masingo ma le mwhaio nga mawai aku le kau ngu o upu o kako kua a. E mongi ma wha maongi. Ai sea. A wafo i o le sa ma fuka le ele i le whangua i o kako kua a. E so kai meanga.
Langa e whape ngā fo i fōwhanga pa ia le a kuang whai ai. I le kala whasot piko fo i o isala elu la kou ia. Le au mai ai ke nese. Ngā whai e le a kua. Le aso ma le aso e ka ikasi molongo winga a. O me ola me whekolofi. O mangu vai wha. O le ea. O le vākia kea. O le vai ma le ku ese seinga ma le sami. O le malama lama ma le pouri uri. Ia e kofu wala ia versions ka ikasi ngā o le aso ma le aso. E le mise ia le upu lea. E ka ikasi molongo winga. E ka ikasi molongo winga. Ai a whapekangia. Ia ngai whai mai ei. There were things when it was made and created by God, which is validated with their functions and their ability, what it is semantically meaning. Ioi. Whapekangia ngā mea ngā. Ai ako umaingai le whasamoa. E le mawhai o ngāru ese. I ko kongo Samoa. Le upu le hao mamala. E le ngaka e hao mamala. A hao mamanga. A se ama o whaia ia upu. E le se upu kau whaasee. E le se upu pepelo. A o lea kau ngu. O lea yo. O lea wakupu. Ai se a. Langa o leo ka kou e kua a. A o upu fo inga kuu mai o ka kou kua a. Le pule ko ma le pule. O mea umai nga o mai o ka kou kua a. E leo ai o ka kou lau whangua. A o leo wa ofi aku. Ku maanga ia. Whaasau sili. Ma whai ngā pisi ngisi ele lea ma le palapala. Ia lea lai mori mau mai ele ma le whangua. O le ea ma le sami ma le ngā kaifali. O le kua vau. Ioi. Ai se ai whaapea ai le upu lea. O Samoa. Ele oango ia ia. Ia au whai polkiki. Ai meise e ora o wha ku. Pei fu lele. E ku lei ese le. Le atu nuu. Ai whai lava le me loko e ka ngaka ia. Pea avea masui o le paremei. Whai lava le me loko e ia pe avea ma mingska. Whai lava le me loko e ia pe avea ma paremia. Ai se a mea le ngale kele maingi ka ko press conference. Ai se a mea le ngale ango mai ka ngaka ia. Wa avea ma paremia. Wa avea ma mingska. Ai se a mea le ngale ango ma ia Samoa. E le ko kele ngisi e o mai e. E fufonga mai. Lea mea ma lea mea ma lea mea o lea kupu kongu na kungu i lea kausanga o lea aso o lea masinga. Ai maise ai. O le kuri roa inga o forfolanga lea masanginga nganga mai ai. Kai o lea kungu. Transparency and accountability. A kongu e au mai lava le upu lea e nga o nga ufi mai ai o ruma fale. Fai ma ke ufu ngā la au. A o se upu i longa whakingonga. E lipi ma se mea o whai. O ngā au mai lola ia leo. O fua ia Samoa. O wha lea i lunga le waasua au ua Iran. Ngā ua umanga o wakua le post. Ai o se au i ringa lea. O le kō makau. Inga ia mawhai o ngā paso o kai la o post le ngā ma le kala le ua uwhea kua. Pe iai ni wha maunginga. Iyo e le Samori mau i eile. Le Samoa Observer. Samori mau e le Samoa Global. Ia ele ka o kuangi facts. Ngā ua mga sentaku. But I will constantly post everything. Yes, I will do it. Talo fatu pepe li si awo pese lea masiana fantua. Fata si mailunga le tātou whasoa. Ai o Samoa i la umakau le kulanga le nga kaunga ka i sua u. Yes, o le kaua lea ma le mamao. O le oaku o vaasua u langa o Samoa e isolate. O le upu mongianga e renga kaunga ma kaunga ka so i fuanga i Samoa.
le ore kaunga ka onga ole malo ole fast. Ia pe kula i mei fu i le icha pipi. Ai e alanga kaunga ka. Ole points la lea lea ke fia bakua. Olea. Ole isolate. O sa moe isolate. E alanga kaunga fie au se kāria mangi usila. Maisia kungu o sainga. Onga e pipi i whakasi. Ele lava, ele ke le se onga sami ke le vaia kungu ngei. O le ala foi leo le alu runga o ka mawainga, mawa kungu ngei. E len mes. Lai me ko le len mes. Ke le whangua. Ko e ka mawainga i le minge lale lai ko kongu o le mangavo ele eleo. O a kungu ngei, le mawai marisuau. Ko ma meo coals, iron ore, you name it, there are a lot of minerals. O minge lale nga le mau mai ka mau ai ngonge ia kungu kele. Ia ai whango ngoa o ngā sio kākua kungu ele wha pe kua ia le li. Pe kua ia sekanga kairi upu leo le isolate to Samoa. But e alanga o wha amakalainga. Inga ia malama na tunu. Ile mea lenga kangwa ka o ngā meo freight. O le kau o le abakunga. O waa le abakua. E ko kongi ai mea ngi o whewe ingo mea. Ae olo o iai ma le filo ai ma meo a wala palapala. Leanga ui a kuai. Longo winga. E aka ngia mai le saungwanga leanga o whaamakalainga. Whaamakalainga winga i le saungwanga kuda epa. O i la le pongai. O i la le aikia. O i la e mawhai ai o ngā whakaungo whia suau. O ngā e whoringa mai. Sa iai ni awala palapala. I le vā. O le whainga malo le kas rua whisuma le ongo. Wal kau sangare ngā ria e eri mei. Ai whako a whasala winga e le li poki e le Samoa Observer. Ma le li poki e le Samoa Klopo. Ia i le lua afe sifuru ma le iwa ma le whaasolo mai le lua afe rua sifuru a o le ku rai mai le mak le whainga maloa a le fast. Nongo winga la e iai le soka inga le leia kui la epa ma le malo Iran. Ngā lainga a wala mai le kala lea. A o lea lava la whaawau iai au sa iriringa. Iyo e. Lango le ngoa kui la epa la e makamaki kede mai ai. I visoka inga ngai. Lua visoka inga ma mawala laka kui la epa i kongu i mea palapalama ele lea ngai. Leanga mori mau e saungoanga. Ala fionga le kama ainga ya kupua kama sese efki. O loo ka kama i Samoa, kupe palapala. O loo abaku e vili mai Samoa. Konu o mori mau. Leanga makuangia ngia Samoa i meka o Panama Papers. O le visili. Ai se ame nga lenga whaake ari palangi au sikaria leanga nga pule le Westpac i Samoa. O le ale mafuanga nga nuk ese ai le Westpac mai Samoa. O le kali sa involve i. O le palangi nga sa yailonga involvement i. I le ke winga ko kupe para pala a nga i Samoa. Kasi la nga confirmation, kasi nga facts, kasi nga evidence. Ia, o le awhanga kai ngā wala ngā le whaua waka ko karangoanga maka ko lai, bala ka ko me irisi issue. O le issue le nga o whamakaria ku kongo la whamakalanga le issue mua mua. Le alanga e wawa koe malisi issue ronga lua. O le lea mga ia, o le ami o tonu. E pei o le au ku o le kako karangoanga i le ngei aso. O le Sorikula Fongo versus Amioton. Sorikula Fongo versus Amioton. O le Amioton. Ia o le Amioton. O longa wha perikania inga. O le justice. Justice.
Mori mawinga ngisi fo yo lau fu le loa ma le au mai kau la ulu le atunu. Ole amio tonu, pole justice. Ai mese ia le atunu o lo au mau ia atunu mau. E lava le latu sitafia, lava lo latu i loa sa ilinga le justice ma le amio tonu. Ole sa ilinga le amio tonu ia atunu mfafu. E kelenga ova marika i fia se lau kausanga. Se furu kausanga, 5 furu kausanga, se lau kausanga. Poko a maua le justice. Le ala foi la lea o le ko i pea le finga ngalo le atunu o lai ele o la kou sensitive. Aiea ke oele mele o le sensitive. E langa mai pea ele lava sau moe e pei se mea foi le whaala ilo wanganga. E pei ike ai lau whērua e le ko ai o lau whaukuanga, ko a pera kai. E le mawhai o ngā kua au ngō inga ka kou e le akua soifua ngā whaia le lalulang. Pe whai mai o ai le sidi. E wha maua lalo inga lava. E fo i mai a nge pukangesa whao e le mukia. Ioi. O le winga la o whamkalanga wale o ngā ua mai le isu ronga lua lea. O le karukaru fōu ma le o mai o whainga malo, mai lea paia inga e lea paia inga. Saku mau mai pea ne ko rai mai o le HRPP. O ke whawhikai ala ko ngā ruenga, wa e ke le fo ingisi o waenga, ngā sauwha ngā i hei le HRPP, mo le atunu. Pei kaiangi. E le iwi se mea whaapea o le a positive ai pea. O le kele i o mea ngungumi, e siri aku lea wha inga o mea parapalama ele lea. Sa ngungumi e le i whaamkala inga. O le ala ngā o le ufai le upu lea. O whea le upu lea fula so o transparency and accountability. Pe a whai o le ngungumi. Wa a kaulo upu e lua. Longo winga. E ka kau o ngā whaamangingo. Ma sa iri ka ngaka. O le nga whaia le mea lea. Lea le nga kau le mea lea accountable. Who held accountable? O ai lea nga whaia le whaafika auri lea. O ai le kangakanga ngā lainga kupu le awe o fua iei o. Whao ngā Iran o fua iei e whaasabari bari ai le lako pisi ngisi parapala le mea le suhau. E filo mai mele mai ngole aisa. O ai. Ele o kurepa. Ia. O kene pala ai ka. Ai kasi ala wa ai fa so. So my assumption is o kurepa. O kui milo. Po kui mafala. Wa le ngo sa wa nga ko ave ye kui mafala le nga ngofu la le ulu mafala. So le sunga ya kui mafala. Leang faya mionga pio ya wa o ia leanga pu e aka mai o ia lea sa ku kasi ia le fainga malo le HRPP mangkua le sa wanga masangi ko inga ele ai seisi nga va ele ai seisi nga va e fai makai o le ku le HRPP paki o le HRPP ai sea Fao a ko inga whainga malanga ia. O le mea e whai lea kungu e malanga iai. O malanga la stui po o kui mawhala. Lea ngā alu i Europa. Ngā whaari mai ai le sangi ngā lima. Ngā sangi le malo praso. Ngā sangi le malo praso. So le lansa ili le solikula fongo ma le ami o tonu. Le mi tonu la le sa ilima fia i loe ka ko le tunu. Wa le fe mai le mo le kala isi. O la me le ka ke pise fu wa ele ko le au. La foi por kiki. Ne ai senga. Ele nga kanga ko fia le pule ma ave le pule ia la ko we o foi mo ka ko le o ko ngol pale mengi. Ai ka ko ke fisiringia. O sa moa. E fa ale kele ni pressure group. Langa ole whainga ole malo wha kem kalasi i lea mo kako
ka kou kadia ma wha mo e ai le whaingo ka kou whainga malo. E le os whainga malo wha le anga ngu. O le whainga malo wha kem karasi. E le os whainga malo wha e karesia. E le os whainga malo wha spiritual fo ile wha pea nga ol kuspa ia e lau lau wai kukongu. Le ai. O le whainga malo wha kem karasi. So, e kau ke ngā rurue fo ila wha kem karasi. Ka kou ke i oe fo ila ma ka kou whaia mea wha kem karasi. O a whainga wha kem karasi. Yes. Kau ka kala lea kungu e sau ngoa mai lea tunu. E au mai le langonga lea tunu. E wha pe i ngā ave langonga lea kungu. E au wala ia lako protest. Whai mai le upu lai kukongu o whainga malo. Ma wha vai le malo au whakasi. I le whainga o le mena ke makarasi. O le awala piko silinge ngā whao ngā e malo au whakasi ma malo wha ke makarasi. O kūlanga e ka ori kikei. Solo kikei. Ori kikei. Le ka au whapekangia. Protest. Protest. Ai e ka kaula i so se whainga malo wha ke makarasi lava. O ngā iaingi so sa yeki. E wha ki ngoa le mea lea. La kou ke avea ma representative. La kou ke avea ma sui. La kou ke oke nai singa ma la kou wha mau popoa le mea lea ka ore ke kei. E kasi le mea lea whai kongu pale menge. Ong o lai li ko laispa o lai ko kongu kula fongo. Ong o opposition nei e kongu nei to alpipi. Na e whai ma challenge. E la ko ke siakia le palengi kongo le pale mengi. Ai au mai lo i whafo le aku ngu lau kele. E ka kaulanga iai ni whaala poko pokonga. E whaamau popoa le kuranga ki ke. O le mea lea whai mai ai si langa o Samoa. E pihain kele le aku ngu Samoa. O le whai aku lava le complain. Whai mai wa ova lea ia. Le ai. Fia i o le palangi le mea le complain. E lang fia le palang. Langa foi o feedback le ngole merenga. Ale complain se le se me fale le yo. Mai alang complain foi kangaka. E ile concern. Our concern is so important. Kongo malo fa kam karasi. It is so important if you concerned about something. And it was a concern le mele faleanga. O kere o whaleanga, ia kangaka, o kere whaleanga, se kangaka whapeo ianga, e whaleanga lor kangaka, ukusa wa e alu so whaire kangaka, ianga personal things. Mo io, ia o e ke eila lafa, o e nga ku la le uru mai, nga me whapenga. O le kamalea, nga oi o le kamalea. O kele e o whaaleanga la, ia se kangaka i kuranga nga o ngi ponga o leo ki whaanganga. Whai ngoa i ponga. Langa o le facts. A voi langa lenga kupu. Ia, ka koe se e mai ka koe issue. O le issue lea i le ami o kongu versus so kulafong. Lea langa makua i oe ia lo kaufi. Onga o lea sa iai ngāri yali mai lunga wha mau maunga. O lea nga saingi e kuila epa. Le korus fururua milionga mai Brussels. O le whaupunga le korus fururua milionga lea nga saingi mai Brussels. E au mai e soangi le whaingo aki nga e. I poro kalame mo au kalavou. For the youths. E piso soangi i le kau lea o le suia ingo le kau. Mai o le mea ma le mea piko sili lea nga maadi e whao ngā e stui po kui mawhala. Ia le kau fo ilea le suia ingo le kau. E whai manga me kokia. E mai lei mai ai kupe mai fafo.
Ele ai masesu e ngā kupe mangi granta sa mo sa isi ai ele misi le mele fa ngare o swing o le kau. Aka ko wonge e evaluate ma analyze ma makua I ka ko pupula le lei fa mau maunga ma le kaiminga au mai ai ma mafua anga nga au mai ai ma meo grounds o our reasons o our grounds nga lainga ofa mai e malo mau mea ma malo e alo lofa mai a Samoa ia meo grants ma mea lofa ngai e kasi lava le mafua anga lai avi o le mafua anga o swing o le kau o le kupela le nga mai e kosu 2 milionga o lai fa makala mai ai e lua ia grounds la nga mai ai nga mamulu mai ai nga sangi mai ai le kupelea fa o meu paungi ia a kupu a mafau la fa mafau le kosu 2 milionga paungi e koi kikia o le selau fe Samoa selau milionga Samoa kosu 2 milionga paungi fa di diu pe di diu le currency a Samoa kikia o le selau milionga kupe Samoa mongia US dollar o le sidi feng faunga ye sa faunga I kupulang e pei o le mafuanga ngalenga mai kupe le sa faunga ka kau le mafuanga le kupe ngalenga mai grant le o le sidi sa faunga e pui ai Samoa mai kala le kau suia ingo le kau ia o le kadi e ali mai lava le kaimiringei e le ai mangi mea I anga whakingoa awa anga whakingo se mangu o lea walewa anga whaise me ka o se tax force nani me ka o le tax force a le anga saungoa iai vui huila lea Clarence Nelson mai le whaamasingo huila lea si ngia le o whaamasingo nga mawalunga sa makua ipoloa ima ia le lua suriva la e whaamaumongo le meanga nga makua sa malama ia le whaamasingo le o bui Clarence Nelson o le kala bui faukua inga le malo o kaunga whaise tax force a mafaufaula I le lua suruongo le ngasangi mere kupelea ai uma lua suruongo lua sufiku lua surubalu lua fesfruiba Pako a loke mai e vui le melea inga uakele mawhaakupula ia le alu lunga o le au ngā kupulanga youths e involve le aisa e involve le maruanga e involve mi meio la au whasai ngama fuala au whasai ia e fika whalma fau it's common sense o renga mere kupe le lua fe suma le ongo ai o me lua suma le iba sa ngoa e vui ka kaunga whaaku sa mala mai e vui lea Clarence Nelson o langa sa ngoa ngā whai ingise whai unga ngā whai waba i aku vui Clarence Nelson le kele o morianga e a waku wai le youth o le langa whaapea mai vui mua kau le malo o ngā whaise tax force e sa ili ai le muria e sa ili ai e to hold accountable le upu le accountability o kusa ori ngā le whangau mai e le langonga ma whangau mai e le manga onga le atunu ma le concern o kākou e sensitive e i o kākou ma whau alofa kākou ke mangu le atunu o kanga kangu e onga le lau wene ele. Ele ngi lau wene ele o kui mimilo. Ele ngi lau wene ele o kui mawhala. Ele ma seha ia kui mawhala I palauli le meo ke sa wai. Ele o songa malama I kongo oro ungo. Ia ua fiangi mea e malanga ko ele malo e kau avere sua vai o le mako ungo. Fai meo le a kamwhai
Ne fo nga makwa ipasi ai kula fongo se makula fongo e kama fai e trisse nai e fau e se ai e fai nga malo le makongu me o local governments ma fai me e se le authority ang u e onga mea ne mo le nga pasi e kula fongo nga wa ya le malo i me o vai po le ala ko nga vai eli vai ka ele spring water o vai kafe wo o sami man nga kai fale sami o la wai kura fonga nga e ya e le malo o la me nga fet kura fonga nga lang fai fa mo la ko ke fa o mai le vai le ma ko fa me so o le people so ma lu mai le paper e fe un ko si mo kura ko era wa la kama ya ma ko so ma va ko me so vai oro uki po o se mele le o ke yo pe anga fai lunga i ku langa le ami o tonu e awar faia i ku langa fa sori ku la fongo ko e fo i mere ka ko maka upu le maka upu au ku le maka upu au ku kuri loa de mafu anga ngalenga mai le kupele korus 2 milion euro o paungi langa ole malo le kufa kasi Europa ne ka o le European Union na me ka le European Union e kufa kasi yo le yungia malo a Europa o le currency la fa nga le European Union o le currency a perkangia ne la nga lu eselo perkangia la fa ko ala kufa nga le euro wa esele paungi esele euro ale kai mina nga sa ngere kupele o le paungi fa ko ese ngai ya e perkangia la wa ese mai male kaupulenga o malo yungi ya Europa ai nga sangi le lua su ngol kupele le ala nga aba kuisamo o le sili ai sa faila se fa kingonga e kusa mamafu anga nga mai kupele sa fa kingonga o la wa kali ai nga wa o ke musu e fosila o e kani langa o le ia kaunga ale mamalu ma le pa ia o Samoa e le se meng fria nga o ngai mea langa baba ai o maka au kele long alanga i kele crunch e le nga o le European Union fenga America crunch le la venga mai so soangi a Japan so soangi a Sainga so soangi a foi Australia so soangi a New Zealand Amerika falangi siamangi kele mawa ku ese nga mai la ko fo ai kasi lava le mafu anga le nga alu ku la e pa o mai ai swing o le kau aka ko wonge ka ko sa ili ku waku le la mi o tonu le atua ya te o e Samoa e ke alu o e faila o e research faila o e sa ringa mai me fai fo so songi le so songi ku ya la unga ngai o so songi fu e ba ko post anga e ia le kalalenga o mafu anga umanga ngala e mafu anga nga kasinga le la uma i kupe ese ngi grant ngi kasi al mafu anga fa me swing or ka ai aka ko mafu fa ngoi sa mo o la ngi me o pui me sa mo swing or ka o fe se wall e so songi le ngu le o la di ile kangi ma ya la di o lo kangi ma ya sing u le la di ile le ang o le la ko wo le wall fo la le kwa o ye le sami male la wi ile ia e ke vai vai le faia se wole pui mai ngu nga afia ia i de sungami ai e koi fo i kuar sa nganga le avui Gladys Nelson ama ko ama ngingo inga le fa ma ngingo la ukala le faia se mea awa nga fail mangu ele e se polo inga ele se ku isa mala ku e vui Gladys Nelson e ka kaunga fai se tax force so soangi e ka fiu fi ma maua e o lo ku le aisa ala le fa ko a kaung fai nga maua mai anga le wa ku ngai kongo de fast ma va ku masingi e screen ai me ngai ele maua
Me wa makanga maua. Ai ole maua foi lea. Ole makua i o ofo ma ura ungu. Ela nga ofo lo u kangaka. Pe a over ai fa astrology. Ele fa pe ngare kilo le leo sa mola ya. Ole fe feke i o la ko kau au ni le fa nganga ko nginga leo. Ko le fa nga ma ko nginga leo e pe e mai le ye me o kamaika. E fe feke mai ye fa pe o ye ko. E lafi mai ye kua wai. E le kula fongola la lafi mai ye wa ka wer ku ile ngu. Ioi. E sa ole kala vole le fa longo ya soya. O kilo le afsidi ko fa masingo. Fa me afsidi fa masingo ile. I me o misa fo ia kamikia onga ya soya. Ala la wa avengi kamiki le loka ko wa ko kasia ilo fusu anga ia kamikia onga. Ai ke wa bakul kamiki le fa inter ofisiri ngier fa masingo fa ko fa masingo. La me nga ku ia le sori. Ke lo wa sor kula fungo wa fa olima le. Ia fa America la kamiki. La o fionga le di fa masingo. O kilo aku ilunga. O kilo aku se vai. La o fionga. O se vai al malo. O kilo aku de ie. O le ie al malo. O kilo aku ko ngingo longa of kingo. O le of kingo al malo. Ia o kilo le irunga. Kilo. O le pulo o le malo la pulo mai. O kilo aku le au vai. Ele se au vai al malo. Ia o sumunga lo male malu le malo la ngai le o se au vai al malo. O le mela ngai le nga ofu mai la wali e konginga. Langa o mea le malo. Iyo ngai si au vale ai maso e kenye ai. Ai au mai New Zealand mai whainga luenga i meo toilet. O le kele i o ngai isi leo le fia kukua. O kele ka ea le lau mea vale. Ia pe fa pe o le afala o kele lau kala. E a fia i fuanga isi leo aka mai. Langa e fo inga i o kua whawhinge ma uso lai leo. Kele o ka senge ma au a inga lai leo. Ele o le makanga ruenga ako. Ai o leo fifeke vale le yei. Ai le aingi strategic thinking. Le winga o whamkalanga. O le maua aisa. Isa moa inga ua maua le melenga bako le wha aka ke lelenga whai le malo le fast. A wao inga kaunga anu e kupele korsulua milionga euro. Paungi. Korsulua milionga paungi perkangia. E kupele nga bako le EU. E ka kaunga alula e whai eile mele le tax force. Ale whako la unga kuai, e le whai ase tax force. E o malar kaiminga ele ase tax force. Ai sea. E langa ele o ango kanga kai peo le mafu anga o whaupunga. E le ango ngai kangaka ile atunu. Pawale mene ei fi whai puli. Uma whai pule mingska. Uma mingska. Pale mia. Ia nga kule ia leo le kungu i ou. Whako a hango ele kungu walakat paloka. Ao se upu le mafu anga ngale ngalu i ou. Mo le manguia. Mo le kamaikiki la lele o lava ia le pidi a onga. Mo le whai whako anga la le. E whai le whako anga le ki ngā ma le munga la maolo loia. Kau kā le vau. Mo le whai wala le. Ki ngā inga e kau alu i kai e monu i lalo le sami e kau a maingi ni a wale makai o le ngu umale ngu. Malonga au a inga. O le mea nganga ringa o kanga i kongu o. E o e pure whaasoa le se lengi. Se lengi maua. Se lengi ai. A lea sau le uru so songo fu le kulou le upu. E ni fu le uru so songo le pe e puke. Pe se me valea longa kumu longa ule ni velo li mongi.
mai kurau le upu langa o I a mako ese ka kunganga o le nganga ia fa mako I le mako I kumalo e pe paku lo se me lunga le kula le ulu kai pe wa le ia masasi ulu e fa penga pa wa le ulu I kanka sa mo wa ia e ile menga pe ka oso vo le pe se me valea I lunga le ulu le li mongi e ka ula le ulu nga ka o le ulu so songo e so songo menga nenga so songo nga fa makalanga e make ainga aile I fo ala le ma ainga mani mongi make kingo koko ango e fa pe ole aka pungi ina ungu ko kaukala ke se fea le ku fa mama lama mengi makamu fainga ia kako pisilingia le ami kong sili le ami kong le ka usa idi e ke le ale ami kong ele ngaka de case le asem ele ngaka ngali me kong usa idi ile ami kong ele ngaka nga ai sa ili mare ngasule le wau fiu fie me kenyo me malanga triangular relationship no nga wa ai ya e sia fikao ringa wa inga wa menti ba nga ne ko ru ku ro le up ala ka ko fo I mai I le aunga oke la le aunga oke I ale kupele ko su 2 milion lea nga sawa ya I ele I fa ku winga lava se soangi mo alo mo fa nga le wa afia ngai fola au fa sainga ai sea la menga le mai kupele fa kau mai ile masingi le foko ava bai ya o nga fa ile masingi le o masingi nga fa ile fast o masingi nga avaku ele o lo sui pale mia a o min scar nga o fast fa nga ma lo fast ele fa pe foko amale pengei ia le mele ole ia pole upu fole kurole upu se ele o malepi ele fa pe foko a so ua ngei le nga kai fale ile vai rua inga le o paki la nga ela fa ku malepi o ngola ba nga la ka le pe ele o mako le ba nga fole ko o ngole o malepi wala o malepi le pe la ori inga ave fo ringa o lo fo ringa malepi e kaukala ele I loa kaukala fa Samoa e kaukala wele pe ele au vai o ka o malepe wa ku esisi ni ka ale au vai o le ile olo pe kaukala mai o longa nguku e malepe a ole si e di inga longa ulu le e ulu sosong nga konga kurou le kungu a menga oponga ranga u fa sango ko e fa se upu fo lele ka fa maka ma me oponga se me o Samoa le kungu e ia foi kai mi e fa ye upo ko inga menga ringa fa sa me o kenge nga o ko ngol fa maka kene nga o isi ngu mala ko fa ba e ala nga sa o ngole ba na nga e kai mi ka usua e fa ile su wanga fa maka ile nga kusala ole mele fa maungele fam kalanga e kurikulo ya ole mele foko afa kingo ko lole le scanner le wa ba kungele mo wele isa a ole fo isa mburi mau ile sangwa nga buile Clarice Nelson le ayo se tax force le la foko afa maungia I le foko afa ile le masing le scanner ile foko ama wai me oyo ia le mai le kala fa sol pico le samo ke le ka fa sol pico samo o le uru I kaimi le first time ever foko ama wai se fulu ki kalama o la ma fu anga o le mea o nga le foko fa ka uru skena al sili la menga le fa ka wai le kupele nga mai plaso kupele nga fa me no fa mai le European Union o fela wa America o inga fa maungi ai le kala lo pisa kwai longo winga kupenga lenga ave Panama Canal Panama Papers pisingisia ala wali inga
e lua lo ia nga whaavaya. O i ngai Panama, o le sentanga o pisingisi ia ma kampangi o kupe palapala ma kupe ele elea. O i ngai Panama, i ngā waria ia le Panama Papers. Ngā maka mai lava le whaamasingonga fo le meka o Wikileaks. Ke le o le liki mai kua i le kampangine i o i Europa i perkangia le whai whaamasingonga whaawau lava. E ngā makua ma ngai ale kua le kule inga e Wikileaks o mea. Ngā makua i liki mai kua le kele ma le angonga i o pisingisi palapala le lalulangi. Nga kawariali mai e ma Queen Elizabeth. Ioi. Ale Wikileaks nga malonga le nga suengi mai lunga e kama. Marfa masingonga i kongo perkanya. Kupe palapala ia ma pisingisi palapala. Ale wo o Samoa. Le langa o kulo Samoa. Le ala ia Samoa le meka o le blacklist. Ele o se kala fakua o kala. Lai e nganga mai aia e wha maumau. Nganga mai wha masingonga perkangia. O longo minga la a whai ke e ei kui la epa po kui mawhala. Ia malini whai ursu song. O longo winga e popoko akula ua ia perkangia. Walp siringa. O longo winga e popoko akula wali e ia perkangia. Ia la ka ko me mai e wa nga la repeat fa but e alu wale ka ngaka ia fa maria kule ku la fa ya ma me i lu manga ko e se kai mi e ko fa wau ma ko so o lava me ka kasinge ala ka ko me mai ya Wing Fong o le ni na Wing Fong e makai le swafa le pauli salolonga. O le au le wakuangi ngi ponga Wing Fong langa ke wa ukalangoa le personal. A le la ukalangoa langa o le ilunga me o facts. O facts la ilunga le ea malunga o le wha maumaunga. O Wing Fong la saulonga ingoa o pauli. E makai mai fo le pauli nga. E le wha pea ele ai. O le mela leo ke kau wakua. O le wha makadi. Whamakadi. Lea wo whamakadi a kua. Au lea fo la ho o ila usuenga. O lea le so kanga. O mea ngi le la wha la o kanga whaaria. Ai whamsingo mai fo ila o ila kung ai mis fo ila tau e se lea kamai. E iloa whaile me ko le research. A le la wakua ngi fesiri. Al fesiri ke lea le kasi. Make e so kaipa uli lea Wing Fong ma le ri o se umangu papadi le ri o laudi le ri o laudi le onga le va vole le kite runner ola se so ka inga ngoia e le a inga make le a inga make e se so kanga ma ke isa so kanga kulou lava so fa papadi kulou lava ia le papadi ele o papadi uma ai o le wo fa nganga ia me facts ma evidence le le kari el fon fkalai papadi ale foi papadi ifikao ale foi papadi I o le singo makainga le rile nga bakua kai rana ma le ukarenga ave salonga. Ma le se umang. Le li vele lo mohat. Ma ke le ye se sensitive o lau kapua inga sa moa I vaenga ia. E le ongo psokai. E le ongo psokai si a fikao ma le akali I o le fongo fikalai. Malekai rana. Wale swafa uma I swafa ia. E ise soka e kaunga ia.
E leo so ka inga lea le li o pauri Wayne Fong. Ma le vaan ka etrana. E leo le so ka inga leo pauri le pauri le ni ele a inga ma le li feo seo mangu le makai me le morio. Le li leo Mohat. Le li leo Ankelu. E le ngi so ka inga. E leo le ngae ma fua loanga. Nga kupunga ma yengi fisi se kele. Ele o koule kongo le operation ne ole la aufa sainga ma fua la aufa sainga. Ya. Kasi nga ba ngol ka suenga le ye. E alang o kango faari ya ko le fa pe o sa faari ya kungi alanga e mo yo me e sa o me dilo. E ka kango nga ngu am so e so ela mi ko. O ke o sa la fie le ya ko le kungu. But all the accountability, but transparency from kalanga yu keba. Inga ia awang ngungu mia ma cellular kapek. Kele mga ola cellular kapek nga walwale wa usu maua. Ai o leo ke so ngi kausa iri. Maka mo fai nga ia lelei ma tipi lano la umuru. Pe o fai mai Yesu ile rino pe keru ave le penga loloko. No ngala kaung ka ku ua ka ko ma fau le lok. Ai le kau ku lo ile. Ile ni fo le su songo a makalonga e karikong ne ai. Ele kau ku lo ya ku ila epa mai wa. Le ni no ku mi miro ku malepe ku mafala. Ia nga makalole nga ka ko fa pe ho pe ya sa skoi. Ele ai. Ne la ngale fa me ya Yesu ang fa me Yesu ya o ma. Me Yesu le so o e kala ingu ese. Papa kiso le swafa le. Kamale alo malenga pa iyo. Papa kiso lola ia le o kangaka ngei o aposkolo ma mai makala Amerikana lei mo o ku Samoa. O le o ya o e Samoa ma ul kala lei ya Yehova. Kala lei ya Yesu Kristo. Kala lei le kua. O la ala me ka mo fai kala lei le. Ale nga sa ngo Yesu i ku o lea. Ne o penga le loko. Au le mele fai eisi. E fa o peupea. Nga kawa kua le mga ko o peupea nga ka inga saulo fai kio. Saulo fai mai o awe le anga. Saulo fai mai o awe ai aisa. Le ai. Le ai senga. E le avi foa le kaukala straight. In a point. Ma indicate aku meo fats. Ma meo le ai alwa oe ma le maire avesea. Le mele o loko leanga. O ngā e fo iska kai re mbawa lea ka mai le risi. Ngā mapea, o le ri e le ke ale ka alo mai kingo. Le e le vi foa lau loko leanga. E ufi ai le me lilo. Ia, o fesiranga le ngā bako winga ya pauri Wayne Fong. Ya ka ko me mai lola ia le mau kongu le wa ngai me fainga malo langa le issue le current. It's a continuous conversation and continually concern about le fainga malo le mau kongu. Ai le o malepe fainga malo le fast. Abe ese le upurunga sei ele o malepe o le wanga la le malepe wa fo la ko la malepe le o ko yai so ska ngaka e mau kongu mau ku ka kalanga ngai mau opu ngai le menga le fa ko le o malepe fast o la mau ku ala ku le lua se fulu o sui o le fast la ku la ko se bai la ku lunga le fa vai ale paki malo ia le la koriskala. A o fea la o le melea. Lai male pelepe ko ongo. Ma male pelepe. Nkakaranga a vele upulea. Kui malepe, male pelepe. Ia. O le mau kongu la le wengi le tunu. Ia le wa update mai. Vai mai o le wa ioe mai le o kui mafala. Vai mai le leila uri. Ele leile saunga la uli le mane toa le nga saunga aku ma bakure kusi.
A mea la le wolua sulu iwa langa baenga. Ia sui fai pule le wa i le pāki e le fast. Mai e malanga saungoanga fa pea waka kauloa onga, uri sign ia fia me. Witi si o le mea sao ala le wa, le ala wa kasi le mea sao a kui mawhala. Pa kai lava e lau sunga kui mawhala. Ia po lau sunga, nangai kaunga waku pea lo fai upea, nangai osaskanga ka ola e kaunga ye long fai. Usala o le ingoa mua la wal kamalea, kamai kiki lea, o kui mawhala. A olonga fai u o kui malepi. O le akari i o kui maopo, ia mangofu i lalo le uru. Kusala, o le ua pipi i mai e stui, ia po kui mawhala. Onga, wailoa le leia e kui mawhala le mele la kupu. Le la pale mia la uri. Yes. Awel ko inga le leirang porkiki. E malama le focus al ko inga. O langa focus la yei maranga. O langa strategy la yei. E nga ka amilo mai a hoilele omi mai o fia le lei mai yei anga upu. Hoilele ka wa fei yei le mela yei o langa opposition. But therefore, he knows the truth. He already know it. Inside his heart. He's speaking out his heart. La ukalangwa mayonga la nguku. Wale leila auri. Alang kalanga pe mele leila auri. La auri ale mani toa. Ai paule upule ki fia fasa oi. La e kamu fayar ko inga e kalangwa mai le o. La auri ole mani toa. Le ai ole mea ngai se. Ole la auri ale mani toa. E liko la le mea nga. La auri ale mani toa. Pa aku la fongo inga e kongo pepa fa maumonga. Mai ole mea nga ko e kang mafili le lua. Ia sa singa. Yang ko yo il farikot. Ma inga sa mari ko amsa kupua. Menga ko yo ele fa pea. Mai o kanka foi nga ave ye o suri. O suri o kumari ma muinga. Oi ma kumari ma muinga. O mawinga tu ma kumari. O suri kau mari ko. Ole fa ngau mari ko ayo aingu u. Nga usu mani e ko ayo aingu u ia i le fingo lesi isa singa fa ere nga fa o uku i marie malonga ku nganga o mawingatu na ngo foi sa singa soli o uku i marie ma mawingatu e la ngo fa rupe o sa marie ko a ele se mea langa ke ngo fungo fufua fa ingole la uli le mani to le eo le la uli ale mani toa uso. Kui malepi. Ngai se o nguku ngai ke au mai ale fa polokiki. E ufi ai lea mi o tonu. Onga e ke soli kula fongo. Ia afu oe. E kuwai ai fai mai pe o le upunga o amakai. Se furu kau sanga o sa ili le justice. Lea mi o kong. Le imas furu. Se lau kau sanga. E leila se mea fai mei le maua. E maua. E iyo al kama i moa i lalor ka ngoa. Ka kou wha kua le winga ngā le upu lea wha tua i lea tua o tasi. Tātou wha tua. Ia tasi i tātou. Ka kou muri muni le wha tua. Ai wele u wha kua ki nganga la laua o le fast fai mai o ki wha bale balea. Ki nganga la laua o le itua pipi fai mai o ki wha bale balea. Ngā makua ila lau fo ia o le fast. Ma lau vale me fai mai le merenga o fai ele post. E post yang o fai ia fia me. Lua ngai korka usanga o la post. Ai ba ila le kau ngu o la umalo anga le mere o kupu ia fia me. Wa malepe. Nanga makua i fai ele leia ele umalo anga ngā le mere. Nanga o au o le suri fa ngā fangua o au ke soria mai o i whalarupu. Sai wer ko inga o le anko lo ka male sa ko kongo le pale menge sa mo e sori skuka. Ko inga nga sa ye li ku singa le fa bai. Sai e vo inga ye suri le ngai inga kongo le pale menge. Ela vo ngo kala ngoi me yo le pale menge. Wa vo ngi kanga ka suri mai kanga ka le malo. Sa u fa inga venga fo le malo.
Koru makanga luenga, faa makanga luenga sa uiai. Kanga luenga Lennon Seve. Kanga luenga leo leo. Kanga luenga wa onga. Kanga luenga MCU. Leipa industry and business, Ya. Faa mabaere ka kwangonga. Faa lalongia le tautai ai. Awangi faa la bela beli sipol kalami. Era fokele mo e Samoa, kuri kakao perka faa soa. E kala lava, mangingo mai le kele o mea kai kasi. E le kasi siaso, fai aso le li. Olo faanga moripo, famuina, fiu skuka lomitusi. Mola mai moanga Samoa. Alo fokele lava mo oela tuno pele. Wa uwo, wa fans, ai mesenga ya wo pele lava, wa followers. Ia awai fo ie fia follow mea kia, o mali dio o to loto. E ile meo ki fai aku wai, male nganga wha alo. E la o page la ia le website le YouTube. Ma ngā mia la mal ko subscribe. Pa mole. Na e ko ke vai mai la i kakau kua ea. O ke le manga o e ke kongia mai au se kupi. Ai ngā o ngā likes a wai le kongia. Ngā lau ka ngā o mile likes man subscribe. Pawanga. E just ao yei umai ka kou olo whaafonga mai. A yei sau YouTube channel. Ale suele our history. Our history. Langa e kele our history la ingoa wai e le. E hui lesi our history nga yei. Ai ke longo fia le our history na e Samoa. Ei me fa Samoa. Oa unga. Se ma lidir ka kokung oe. Lango le si uso. Lango. Me se ka kou le fast. Pa mole me le nganga fa alual. Pa mani tele la vale tua i la singa ma pokalami fai o le nei fo yaso. Pa mani le tua.